Kako iz vizure 30 studenata Arhitektonskog fakulteta u Beogradu izgledaju najvažniji kulturni i turistički resursi i potencijali Kikinde, našoj javnosti je predočeno na izložbi Kulturni turizam Kikinde. Panoi sa njihovim idejnim rešenjima postavljeni su kraj novoizgrađene fontane u bloku C2, koju su grad Beograd i tamošnje javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija donirali Kikindi. Ono što su u stvari oni pokušali da u prvom koraku mapiraju, odnosno prvo resurse od onih postojećih sportsko-rekreativnih, turističkih, a s druge strane da prepoznaju potencijale kako razvoja tih postojećih, poput pešačke zone, različitih u vidu malih projekata i vizije opšte razvoja kulturnog turizma Kikinde, vezano i za Šljivančevu baru, ali kao što rekoh i za sve one male prostore koji se nalaze već u ovoj pešačkoj zoni Kikinde, ali i s druge strane ono što su resursi za pojedinačna mala domaćinstva koje mogu da budu u stvari servisna stvar razvoju turizma, ali i kulturnog turizma. Od smeštaja u seoskim domaćinstvima kako na teritoriji grada Kikinde, tako i na teritoriji čitave opštine Kikinde. Studenti i njihovi profesori istražuju i mogućnost drugačijeg korišćenja Števančeve bare, odnosno Starog jezera. Neka ostane za sad mala tajna, ali je takođe namera da se s jedne strane zadrži ono što je prirodni potencijal i resurs trenutni, u smislu otvorenih prostora, rekreativnog korišćenja sa drugačijim vidom korišćenja tokom čitave godine, a da se u stvari ono što su pogotovo veze u odnosu na gradsko tkivo, konkretno relativno nedefinisan ulaz u sam kompleks gde vi imate osjećaj kao da ulazite kod nekoga u dvorište, odnosno veze sa sportsko-rekreativnim centrom u kome su na tom prostoru su u odnosu na plansku dokumentaciju postojeću urbanističku već planirani neki drugi sadržaji od ovoga što ste pomenjali, što bi moglo da predstavlja i dodatni podsticaj lokalnom ekonomskom razvoju u smislu atraktivnih investicija za privatni sektor, hotela, spa centra i tako dalje. O novom prostoru u bloku C2 govorio je i šef gradske kancelarije za turizam. Biće i mesto stanovanja, biće jedan deo tržnog centra, ali biće, ovaj konkretno prostor će i biti sadržajno napravljen za mlade. To je sada, ja vam ne mogu tačno u tom smislu reći, ali vi znate da je ovo na izvestan način bio ozloglašeni prostor. Znate da je okupljanje i želimo da, pre svega, ali se nalazi zaista u najstrožem centru grada, on dobije neke sadržaje kulturne, normalne, da tako kažem, za boravak pristojan kako naše omladine, tako i gostiju našeg grada. Posebno mi je drago što vidimo ovako mladu populaciju i posebno decu koja će u narednom periodu koji će doći sa toplim danima imati mesto za osveženje, za druženje. Ujedno je i ovdje ova lepa izložba i ovaj, da kažemo, park ili centar za mlade, izuzetno lepo ambijentalni prostor i mislim da je to nastavak samo naše saradnje koja već u zadnjih godinu dana po našem ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji, u našem, da kažemo, i stvarno jednim velikim prijateljskim odnosom javnog preduzeća Kikinde, javnog preduzeća Beogradske vodovod i kanalizacija, koja će se nastaviti i dalje sve do onog trenutka kada ne završimo ono što smo prvo i zacrtali, a to je fabrika vode za Kikindu,